itaha iwacu Bruce Melody cyangwa se Kinyusi cyangwa se Munyakazi yongeye kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Uyu muhanzi umaze iminsi ari gutaramira muri Canada, aho yashimishije abakunzi be bangana amagana babarizwa hariya mu gihugu cya Canada. No mugabo rero yongeye kurikoroza hano mu Rwanda. Hari amakuru menshi yagiye amugarukaho, amakuru meza ndetse n'andi atari meza. Ni mu gihe uno mugabo w'umugore umwe n'abana babiri nawe hari byinshi yagiye atangaza ku mbuga nkoranyambaga ze. Uno mugabo rero ibyagiye bigarukwaho nawe mu mashusho yashyize ahagaragara y'amasegonda make cyane. Ni umugabo ufite manager witwa Coach Gael, umukire Coach Gael, akaba anakorera muri studio ya 155M, ikaba ari studio ikoreramo Element n'abandi bahanzi batandukanye barimo nka Kenny Soul n'abandi benshi cyane. Uno mugabo rero Bruce Melody, amakuru ari kumuvugwaho ni amakuru njyewe nkuzaniye, amakuru mba natohoje mu binyamakuru byandika. Page z'ibinyamakuru byandika hano mu Rwanda byateruye biterura bivuga kuri uyu mugabo, biravuga biti icyamamare cyacu itaha iwacu Bruce Munyakazi wacu ashyize hanze indirimbo ifite izina ritangaje, n'indirimbo yise Nicki Minaj. Amashusho rero Bruce Melody yashyize hanze ni amashusho agaragaza uburyo yateguzaga abakunzi be indirimbo nshya agiye gushyira hanze, akaba ari indirimbo azafatanya n'uwitwa Black Diamond. Iyi ndirimbo ikaba izasohoka ejo bundi kuwa gatanu ku itariki 6 Ukuboza 2024. Ni indirimbo nziza cyane ukurikije uko yagiye abivuga. Ni amashusho nyine agaragara mu iyo ndirimbo, nyine gafite amasegonda make cyane ku buryo wumva ari indirimbo nziza cyane. Indirimbo rero igiye kwinjiza abafana ba Bruce Melody, abafana yise ibitangaza, nawe ngo akaba ari igitangaza mu bindi bitangaza. Ni indirimbo rero ngo yabakoreye kugira ngo abinjize mu mwaka mushya bameze neza, bafite akanyamuneza, dore ko bamukunda ari benshi cyane kubera ijwi rye ritangaje. Aha benshi badasiba kuvuga ko ngo aririmba nka marayika, bavuga bati Bruce Melody niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda ufite ijwi rikurura abantu benshi cyane. Reka dusimbukire mu bindi binyamakuru twirebere uko ibintu bimeze. Ni ikinyamakuru rero kiba cyagiye nacyo kituberayo hose icyarimwe. Reka nkiri mu makuru y'imyidagaduro nyavireho rimwe mpite njya kuri iyi nkuru ivuga ko umuhanzi Vex Prince azataramira muri Festival di Musique di Cocody. Iyi ngiyi se ni bwoko ki? Reka nze nkubwire. Umuhanzi w'umunyarwanda uzwi nka Vex Prince niwe ugaragara ku rutonde rw'abahanzi bazatarama muri Festival di Musique di Cocody. Iri ngiri akaba ari serukiramuco rizitabirwa n'abahanzi barenga 20, rikabera mu Rwanda ku nshuro yaryo ya 7. Iri rushanwa weho wari usanzwe urizi? Festival di Musique di Cocody izamara iminsi 3 guhera ku itariki ya 30 Ugushyingo 2024 kugera tariki ya 1 Mutarama. Vex Prince cyangwa se Vex Prince yatumiwe kubera indirimbo aherutse gushyira hanze yise Wahala, iri mu zikunzwe muri Afurika y'Iburasirazuba. Iyi ndirimbo se urayizi? Ni mu gihe kandi uno musore ari mu myiteguro yo gushyira hanze indirimbo yise Lala yahuriyemo na Fiori Tubio uri mu bakunzwe muri Ivory Coast. Uno mugabo cyangwa se uno musore ukiri muto cyane akaba ari we uzagaragara muri iri rushanwa cyangwa se muri iyi festival. Ni umwana muto cyane, ngira ngo abenshi mushobora kuba mutanamuzi, ariko iki ni cyo gihe ahari kugira ngo ube wamumenya. Buriya ngo ibikorwa birivugira, abahanzi bacu baraza bagakora amahiti ku giti cyabo, ariko iyo tugiye kubamenya tubamenya mu munsi umwe, yaba ari agahiti katarenze yakoze duhita nyine tubamenya.
DJ Caspi agiye kwitabira irushanwa rya DJ Battle Africa ribera muri Ivory Coast, rikaba ari irushanwa riterwa inkunga na TV5 Monde, rikaba kandi rigamije gufasha aba DJ kwagura ibikorwa byabo no kubahuza n'abandi ba DJ. Ngayo nguko ni igitaramo nacyo kimeze neza cyane. Muri izi mpera z'umwaka hari ahantu henshi cyane ho kuba abantu basohokera. Ni ahantu nyine henshi cyane, ibitaramo byo birahari, abahanzi barimo gutegura ari benshi kugira ngo bazasusurutse abanyarwanda babinjize mu mwaka mushya banezerewe cyane. Umuraperi w'umunya-Nigeria Black Bonz yirasa amashimwe ngavuga ko ku byiciro zirenga 50 umuhanzi w'icyamamare Asake uherutse no gushyirwa mu bahataniye ibihembo bya Grammy Award. No musore ukiri muto cyane nawe ngo yaba yishongoye bikabije cyane kuri uyu muhanzi tuzi turi benshi Asake. Reka mite nsimbukira mu bijyanye n'ibihugu byo muri Afurika, duhite duhera mu Burundi. Tugeze mu Burundi, ikintu kiri kuvugwa mu Burundi harimo kuvugwa amakuru avuga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi biganje mu ntara za Kirundo ndetse n'intara ya Makamba ngo bavuze ko abategetsi batangiye guhamagarira imbonerakure kubagirira nabi mu gihe igihugu cyitegura amatora mu mwaka utaha wa 2025. Abangaba rero bakomeza bavuga ko hari abakangishijwe kwicwa, abandi barasahurwa mu mpera z'icyumweru gishize. Ni amakuru ayagenda agaragara ku binyamakuru byandikira hariya mu gihugu cyabo cy'u Burundi, aho nyine bagiye bavuga ko ngo leta iri kubagabiza imbonerakure. Reka twivire i Burundi duhite twerekeza muri Kenya. Hari amakuru ari muri Kenya ari kuvuga ko leta ya Kenya yahamagaje bitunguranye by'igitaraganya abashinzwe umutekano bari mu gihe cy'izabukuru, no kuvuga ba retirement, ngo basabwa kuza gucunga umutekano bikomeye cyane muri izi mpera z'umwaka. Abaturage rero bahawe ihumure, babasaba kutaza kwikanga ngo ubwo bazaba babona abafite imbunda mu giturage ari benshi cyane ngo ntibizabakange, bazahumure ngo ni ibisanzwe. Ni ibintu bitamenyerewe cyane kuba abaturage cyangwa se abagiye mu zabukuru ubu ngubu babaye abaturage bakongera guhamagazwa ngo ni ukubera izabukuru. Reka twivire i Burundi. Afurika y'Iburasirazuba turasa naho tugiye kuyizenguruka yose kuko ndahita nsoreza hano iwacu mu Rwanda. Felix Tshisekedi ni muri Congo. Uyu mugabo wicaye ku ntebe isumba izindi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kuri uyu wa 4 Ukwakira arahura na Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakaba bari buhurire Angola. Ese aba bombi bari buze kuvuga kuki? Joe Biden uri mu minsi ye ya nyuma yo kuba ari ku ntebe isumba izindi hariya muri Amerika, yaba agiye kuvuga n'iki na Tshisekedi Chilombo mu minsi mike asigaje cyane kugira ngo ave ku butegetsi asimburwe na Donald Trump wamaze gutsinda amatora. Tukiri hanze, ndagira ngo nkubwire indi nkuru ariko isa naho itambikiriye cyane ku murongo twari tugezeho. Ni umuhanzi wamenye nka DJ Khaled, umugabo ubyibushye cyane, yahishuye ko umugore we bitegura kwibaruka. Ni ukuvuga nyine DJ Khaled n'umufasha we bitegura kwibaruka umwana wa gatatu mu bana 10 uno mugabo yavuze ko azashyira ku isi. Uyu muhanzi akaba yageneye umugore we amafaranga angana na $138 yo kumufasha kwiyitaho buri uko yibarutse. Ngayo nguko DJ Khaled urimo kugenda umubona cyane, ni umugabo w'igikwerere ubyibushye cyane, ariko abenshi badatinya kuvuga ko ngabyibushye nk'abagore, ngo bajya bibaza we n'umugore we wakabaye atwita uwo ari we. Ngari bishoboka DJ Khaled ngo niwe wakabaye atwita uriya mwana wabo akamushyira mu nda. Reka mpite ndeka iby'urwenya karagaciyemo.
bite nsimbukira hano iwacu mu Rwanda ari naho dusoreza. Urwego rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Board rwataye muri yombi abagabo batatu bakekwaho uburiganya bwo kwiyandikishaho ubutaka butari ubwabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ngayo nguko. Muri bano bagabo ngo harimo uwiyitaga ko afite ikigo gipima ubutaka ndetse undi yakoraga nka noteri ndetse uwa gatatu akaba umufatanyacyaha. Aba ngaba rero ngo batawe muri yombi ku itariki 28 Ugushyingo, bakaba bari bakurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye. Bano bagabo rero ano makuru yabo nibwo yagiye hanze nyuma y'uko urwego rw'ubugenzacyaha RIB wenda rwari rugikora iperereza ku byaha bakurikiranyweho, bikaza kurangira rubashyize hanze rukavuga ruti reka n'amakuru tuyashyire ku karubanda hato hatazagira n'abandi bagwa muri iki cyaha. Nari nkubwiye ngo reka dusoreze aha ngaha, ariko reka mite nkubwira mu mikino hari amakuru mbona inkuru imeze neza cyane, nakubwiraho muri make tukaza kuza kuyigarukaho. Ni inkuru yashyizwe hanze n'ibinyamakuru ivuga ku ijanisha ry'uburyo ano makipe yo mu Bwongereza, ikipe ya Arsenal n'iya Manchester United ngo ahagaze mu mibare muri statistique. Mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu saa 4:15 kuri Emirates Stadium, ikipe ya Arsenal irakira Manchester United mu mukino w'umunsi wa 14 wa shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza English Premier League. Uyu ni umwe mu mikino ibitegerejwe n'imbaga nyamwinshi ikurikira Premier League kuko aya makipe yombi akunze guhangana cyane. Arsenal y'umutoza Mikel Arteta iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 25, ikaba irakira Manchester United y'umutoza Ruben Amorim, uyu nguyu uyigiyemo vuba aha ngaha cyane asimbuye Erik ten Hag. Ino kipe ikaba iri ku mwanya wa 9 n'amanota 19 gusa. Ni ikipe iri inyuma cyane ariko iri inyuma ho imyanya 7 yose ku ikipe bagiye guhura, ndetse n'amanota ikinyuranyo kikaba kirimo amanota 6 yose kuri ano makipe yombi uko ari abiri. Reka nkubwire ngo rero ino nkuru ya Arsenal njyewe ndaza nyikubwira mu kanya, ndetse na Manchester United nkubwira line up uko amakipe ari buze kuba ahagaze mu kibuga, uko nyine ikibuga kiraza kuba gisetinze buri kimwe cyose, abasifuzi bari buze gusifura umukino, abazamu, everything ndaza mbikubwira mu kanya. Reka nkubwire ngo rero niba ugejeje kuri uyu munota ureba ino video wahisemo neza kujya wumvira amakuru agezweho kuri Blando TV Show, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.